Uvaženi član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, gospođo Cvijanović, uvaženi predsjedniče, gospodo članovi ministre, dragi i uvaženi poslanici. Evo ja ću se osvrnuti samo na nekoliko stvari koje je uvaženi član predsjedništva iznijelo u svom izlaganju. Opšte poznata je činjenica da sam ja neko ko se zalaže i poštuje i Ustav Bosne i Hercegovine, i Ustav Republike Srpske i zakone i sve propisane procedure, bez obzira koliko se pojedine odredbe i Ustava i zakone i procedura meni sviđale ili ne sviđale, ali kakve su, takve su i mi smo ovdje prilikom preuzimanja mandata preuzeli obavezu i zakleli se da ćemo poštovati Ustav i zakone i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Međutim, ovdje moramo odreagovati na nekoliko činjenica koje su iznešene, a koje sam ja, pripremajući se za sjednicu, nekako se ne slažu baš sa onim što sam ja pročitao i o ovoj samoj komisiji, odlukama predsjedništva, o komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, odlukama o izboru članova komisije, poslovnika o radu i tako dalje. Rekli ste u svom izlaganju da nećete dozvoliti da se u Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika vrši preglasavanje srpskog člana komisije, odnosno člana komisije koja dolazi iz Republike Srpske i da je komisija sama sebi proširila nadležnost u odnosu na ono što je dato aneksom 8 Dejtonskog sporazuma. Ja ću se ovdje složiti s vama i da je komisija radila neke stvari koje nisu prvobitno bile planirane, odnosno nisu takve formulisane prilikom formiranja komisije. Prije svega, u komisiji nema preglasavanja. Komisija donosi odluke konsenzusom od 2016. godine kada je promijenila svoj poslovnik u radu. Do tada su odluke donošene na drugi način. Od 2016. komisija je promijenila poslovnik i od tada sve odluke, bilo koja odluka ne može se donijeti bez glasa i saglasnosti predstavnika iz Republike Srpske. Znači, sve ono što postoji u Republici Srpskoj, sve čitavo kulturno-istorijsko nasleđe, nebitno kom narodu pripada, ništa ne može biti ugroženo ukoliko član komisije iz Republike Srpske ne da saglasnost prilikom glasanja na komisiji. Dokaz tome je desilo se više puta, niste nam rekli kada je zadnji put komisija donijela neku odluku, odnosno kada je postignuta saglasnost o bilo kojoj odluci komisije. Ja nisam mogao naći podatak kada se to desilo, ali prilog činjenici da se ništa ne može donijeti bez glasa člana komisije iz Republike Srpske govori činjenica da je članica komisije iz Republike Srpske uložila veto na svaku ideju grada Sarajevo o mogućoj lokaciji ili potencijalnoj lokaciji za postavljanje spomenika kralju Tvrtku. Svaki put je uložen veto, odnosno nije postignut konsenzus i odluka nije prošla. Također, rekli ste da postoji srpski član komisije. Odlukom o osnivanju komisije i poslovnikom o radu nije propisana etnička pripadnost bilo kog člana komisije, nego je propisano da postoje 2 člana iz Federacije, 1 član iz Republike Srpske i 2 člana koja imenuje direktor UNESCO-a. Također, iznijeli ste činjenicu da je istekla potreba za postojanje ove komisije. Nigdje u svijetu, odnosno sve države svijeta imaju određeni oblik institucije ili komisije koja se bavi zaštitom kulturno-istorijskog nasleđa. Ako mi rasformiramo ovu komisiju, ko će voditi brigu o kulturno-istorijskom nasleđu u Bosni i Hercegovini, nebitno kom narodu i na kom prostoru? Znači, ne možemo mi biti, što se kaže, mimo svijeta i da nemamo komisiju za zaštitu kulturno-istorijskog nasleđa u Bosni i Hercegovini. Žalili ste se na zastupljenost u komisiji, veliku zastupljenost jednog konstitutivnog naroda, druga 2 naroda nisu zastupljene. Ja bih volio da se ovdje progovori i da vi kao najviši funkcioner iz Republike Srpske progovorite o zastupljenosti konstitutivnih naroda ovdje u Republici Srpskoj, u institucijama Republike Srpske, koliko institucije Republike Srpske krše Ustav, Dejtonski sporazum i zakonsku obavezu o zapošljavanju konstitutivnih naroda u institucijama Republike Srpske. Također, rekli ste da ovo postupanje predsjedništva donosi pravnu nesigurnost. Opet kažem, ako je
prekršena procedura, slažem se da procedure treba ponoviti i treba to uvesti u zakonske okvire, ali pravnu nesigurnost, i o tome bih volio da kažete nekoliko riječi, pravnu nesigurnost u Republici Srpskoj, znate ko je uveo i najveću pravnu nesigurnost ko je dao? Ustavni sud Republike Srpske, koji je također promijenio svoj poslovnik o radu, na tome sam govorio i na prošloj sjednici Narodne skupštine, na način da je poslovnik formulisan mimo Ustava i zakona Republike Srpske, način odlučivanja, i taj način odlučivanja upravo je doveo u nepovoljan položaj ostale konstitutivne narode koji ne mogu, zbog tog načina odlučivanja, zaštiti svoje vitalne nacionalne interese na najvišoj instanci, odnosno Ustavnom sudu Republike Srpske. Još jednom ću ponoviti, ako su prekršene procedure, smatram da i treba ponoviti i dovesti u zakonske, odnosno poslovničke okvire, ali zbog nereagovanja na sve ova druga kršenja u Republici Srpskoj, procedura Ustava i zakona od strane od Ustavnog suda i svega ovoga, neću podržati ovo veto. Hvala.